He mea nui te whai wāhi atu a te Māori ki te Kaunihera Hall o Tāmaki Makaurau. Engari kaua e whakatūria he tūru motuhake mō rātou. Koera te kōrero tau patu I puta ia John Banks I te rānei, I te hui a ngā kahika o Tāmaki Makaurau ki te kōmiti whiriwhiri. Kāore he huna o te kupu I te tīmatanga. I don't want to start the first Auckland Council by dividing up Tāmaki on race. Me ara wāke. I respect the tangata whenua. I understand the tangata whenua, the people of Tāmaki very, very well, and the history, and I respect them greatly. We want them to be involved, but I don't think we should divide the city up on the basis of race at the start of the first Auckland Council. Kei te a ki te koro matua o Tāmaki a John Banks, kia kaha te Māori ki te whakataitai mō ngā tūru kai Kaunihera. Engari anō te āki mō etahi tūru Māori. E pai ana te tuku I te inui kia ngai Māori kia haramai ki rungi tōna waka. O tira māku kia tātou pai kē me I waihangatia he huarahi motuhake e tomo mai ai te marea Māori ki roto I nei tūru. He oi kua patua noa atu tēnā whakaaro e te kāwanatanga. No tērā wiki I puta ngā whakamahuki mō ngā poari te kaumā iwa, ka noho ki te Kaunihera Hall. A ko tētahi o aua poari, te whakakanohitanga kotahi mō ngā Māori o Tāmaki. The issue of Māori representation is going to be one that the new council will have some continuing discussion, debate about. I think there's certainly more work to be done to empower the advisory board beyond where it's at the moment. E ai kia John Banks ki te whakatūria he pōti a motu, e pōti ai te iwi whānui mo etahi tūru Māori, ka ngata ia ki tērā. E ngari anō te tuku a tiriti atu, a taihoa tēnā, ki Ngikiriona, te karere.